Assalamu alaikum hurmatly YouTube ko'ruvchilar, hurmatli mekendeshler. Bugun kuniga Jekşembe 8 avgust 2021 yıl Soqquliq mal bozorida tovuqlar jağa keldik. Uşulardan başlayın videoni qarangizlar. Qanchadan baka bular? Почем? По 1000. Что за порода? Bilbeyim deyip parodası 1000 so'mdan so'rab atibdir. Bu ne degan paroda deydi? Alabaya. Qanchaylik? 4 ay. Qancha so'radasiz? 3,5. Alabay 4 aylık. Alabay deydi. Assalamu alaikum. Qanchadan bular? 1300. Ne degan paroda bu? Hybrid. Ha? Hybrid. 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 Qanchayliklar bu? 2 ay, 3 günden 2 ay bo'ladi. 2 aylıklar. Qancha kilogram chiqadi? 4,5 kilogram ha? Et bag'atini oldi mi bular? Et bag'atini. Olardasiz-ku? Sizniki o'zi qanchadan? 600. 2,5 aylık 600 so'mdan. Bu kishi nereye ekan? Et bag'atini cho'ngroq. 600 so'm. O jo'jalar qancha? 180 so'm. O balapani qancha? 800. Qancha balapani? Ya. 4 balapan. 800 домашний tovuq. Ne degan paroda bu? 150. Karlikovый. 150. Ha, induk. Assalomu alaykum. Qanchadan induk? Bular 2000. 2000. Xoroz ekan bular? Ha, bunisicha. Aldilar o'sha xo'roz. Mana balapanda. 2000. Bular qancha balapanda? 550. Qancha oyliqlar bu? Mayskiga. Mayski. O'shunda qancha oy qoldi? Mayskiga aytdilar, ko'ra. Indiklar negizi mayski, avgustga bo'lib 2 yilga bo'lmaydi, boshqa bo'linmaydi. Mayski, avgust 2 yilga bo'linadi, ha? Mana 550. Ha. Uyda var mı daha satqılık? yo'q, shu vaqtda. Usulda. Telefon nomeringizni alayın etmeli. Haqir ekan, ma'qul. Yaxshi sotamiz. Tak. Ma broiler bu qanday? Şey edi. İyisi yo'q. 375 mi deyiladi? Induk 370 so'm. O домашний qanchadan? 450. 450 домашний tovuqlar. Bunlar. Assalomu alaykum. Qanchadan zirotasi bor? 450'den. Broiler ha? 450 so'm. Qancha kilogram et beradimi biri? Qancha oylik bu? 2 aylık. 2 oylik, 2,5 kilogram beradi et. Kaçon broiler? 450. Bu dağı var mı yo'q bu uyda satqılık? Telefon nomerinizni beringiz mi? 705 48 84 48. Usul nomerga chalingizlar mı? Broiler tovuqlari var ekan, satqılık uyda. Здравствуйте, почем это? А? 180 сом. Сколько недель? 1 aylıklar. 180'den 1 aylıklar. А это почем, дед? 100. 200. Сколько дней? Месяц? 2 cumalı ekan. 100 so'mdan. Qanchadan necha? 800. Qancha oyliqlar bular? Mayevskiy 800. Черный принц 800. Nerede ak indik balapanlar turadi.
Assalamualaikum aka. Qanchadan? Abi 600'dan. 600'dan. Qancha oyliqlar var? 2 aylık. Ne deyin paroda? Hybrid. Paroda 2 aylık 600'dan. O balapanlarca bramalar. 200'dan. 200. O bedeni Bodana. qancha bedeni? Son balapanları. Balapanları 40 so'm ekan mi? Bedenini. Aha, bu bedenin o'zicha. 200. Ular 200. Bu yumurtqa kirganmi? Yumurtaya girgen buna 10 gün oldu. Daha 35 günde yumurtaya girip başlaydı bular. Nima mı? 35 günde buna da beden olur. 35 kunda bunday bedeni. Bir ay. 10 gün oldu. 45 günde değer de. Aa. Ular ne degan paroda? Phoenix. Phoenix. Zalatisti Phoenix. Bular bayağı sayrayı. Sayrayı. Sayrayt. Erkekler sayrayt. Andayla sayrayt. Japayday sayrayt. Japayday sayrayt ha. Bedeni. 200 jeti. Telefon numarimla Ündük Brahma Balapan anan bedeniler. Telefon numarini aytatam. Qancha dediniz? Arasında 0700 jeti. 0707 19 19 55 55 88. 88. Çalыңыздар ушул номерге мына. Bedenen balapanlar. Ketterin tartip kete bereyim. O домашний ko'raymi mi? Qanchadan? 150. Qancha oylik var? 2,5 oyliklar. 150. Bular qancha? 120 dan. Bu 120. 1,5 aylık. 1,5 oylik. 2,5 1,5 oylik. Домашний şurada 120. Bular qancha ekan? Qanchadan qo'rozlar? 1000'den. 1000. Что за порода aka? Хайлянд Соня. Для мяса что? Несушка? Что стоит? 280-180. 180, 280 bu 180. Haylan Sonya degan poroda ekan. Несушкалар. Mana ну, диктуйте номер телефона. 708 708 86 26 11. 86 26 11. Ага, скажите сейчас. 8 06 06. Нет, подождите. 506. Ага. 06 06 06 06 59. 56. Ушул номерге чалыңыздар мына. Несушка Хайлянд Сони деген порода. 56 59. Акыры 59, 06 59. Sonra emес айтты. Qanchadan bu? 500. Bu broiler. Broiler. 500'lik. Qanchaga aka bu? 3'tek. 3000. Ha, bularcha? Bu to'ng'irog'i 1,5lik, bu balgar ekan. 1,5lik. 1000 so'mdan buna cho'ng'irog'i Balgar emas ekanda ular, 1,5. 1,5 ming. Bu 3000 qo'roz. Aka, qachon beradi? Какая-то 1300. 1300. А что за порода это? Это баран называется. Баран. Французский баран. Называется. Баран деген порода ekan bu qo'yanlar. А сколько весит? До 7 до 8 килограмм. 8 килограммgacha. Нет, вот это здесь вот. Или вот 5 уже есть. 5 килограмм var. Если урезать там 4 килограмм выйдет, да? Около 4. 3, 8. 4'e çeyin et bereket etme soysa. Onun
Et palatında. Bilem мясной да этот порода? Bilem. Конечно. İçinde olan koyun. Вот 8 месяцев все. Резать. Жирный все. Уже можно, да? Конечно. А им сколько лет, месяцев сейчас? Я себе 8 месяцев. 8 aylıklar. Ну, где-то Ага. 5,5 месяцев. А этот А это вот 1,5 месяца. 1,5 aylık. Другая порода. Что просите? 250 de. Koyunlar. Ardı sıradık. Da yetip baraygan. Muz olur jaka. Qancha oldu aka bu? 20'ga berdim. 20 mingga satıldı. Koyunların da onday payı. Чё, байка, сколько просим? 800. Что за порода этот белый? Калифорнийский. Калифорнийский деген порода екен 800'ден. А этот 1000'ден. Баран. Там это, смесь. Смесенный. Это тоже, да? 600'ден, мына 1000'ден дейді. Мына şimdi oğlum Калифорнийский деген koyunun parodası. Tartipler. Dostlar videonun аяқтаймыз. Видео жақсы лайк басып, сұрауларды комментарийда қалдырыңыздар. Ақырын шоу иттен бітірейік. Қанша сұратасың? 800. Қанша айлық бұл? 4-5 айлық. Не деген порода бұл? Алабай. Erkek urgaçı? Urgaç ha? Urgaç ит екен. Алабай дейді. Ассалаумағалейкум. Қаншадан байка? 700'den. Домашняя барды ға? А бұл балапандар бенче? 1000 сом. 1000 сом. Қанша балапан var? 6 балапан. 6 балапан. Домашний. Жұмыртқа береді де бар, а? Вот, уақыт дамы. Жақсы. Ассалаумағалейкум байка. Ваши да этот? Затыш, забери, брат. Это что за порода вот этот, белый? Китайский шелк. Китайский шелк, 1000 сом. 1000 сом, я думаю, дешево. Забери за 1000 сом. А это индюк? 1600. 1600. Что за порода? 1600. Өзбекстанский. Это для мяса, да, это? Evet, palatınlar. Dostlar, görüşkенше аман жүріңіздер.